nebahle futhi konke abantu basekhaya ngokubambana nize nomcimbi yebo ngimbizo esiyibiza Meet the Kings kodwa umcimbi wenu hayi okabulela umcimbi wesizwe sinye hayi okabulela ubulelana ngaba likhanda lesizwe kodwa ngaphandle kwamalungu omzimba yini amandla ami wathola kini yakodlula angithi kunabantu ababesitshela ukuthi amahlabezulu ngeke badhobe inkosi amahlabezulu apheni lathi hayi besinganincengi besinganincengi siyanitshela futhi sizokwenza sithe sikhuluma esigodlweni sahlanganisa amakhanda nendlela ebutho lencano sathi isizwe sivuke abantu abahlangane nesilo sabo babone isilo ngomehlenyana babe sebesiza njalo ke ngizocela ukuthatha leli thuba ngimtshele ngezinto eziqakathekileyo ukuthi ukhuma umntu umdleko usiphambo umuntu bandlela olobhokola kamzilikazi umzilikazi kamashoba umuntu nalozwala ukumedisa kafana ufana kanje kunjalo kalobhokola kamzilikazi number 1 kumele sihlanganise zonke izizwe ezakha isizwe sakithi kunabantu abathi hayi mina ngoba moya hayi mina elikhalala cha ngoba kuphela singabantu imbumba amakhiwa athi united we stand, divided we fall. No man is an island. No man is an island. Izinhlelo zokuyisa isidima sesizwe sakithi umuntu azikhenye ngobukhosi bakhe amabutho akamzilikazi olobhongela ngawapha siqoqeni isizwe sikakhokho sibe abantu abanye indoda maye ukuthi belonga kweliphi ibutho ayazi ukuthi induna yakhe ngubani njalo of course ngoba induna zona ziyayazi ukuthi inkosi izinto masabe ngohlelo indlela zokuthukuthisa ngezomnotho abantu bakithi ngesigaba nenduna nakuzo zonke izindawo lapho nabantu bakithi ahlanganele sivuse the institution abayibiza ikingdom. Number 4, the revival of our culture, our norms, our values, our standards, our traditions, our heritage, and most important, our heritage sites. Umenqala eBulawayo. Kumele siyibiye. Kumele uqaqe ukuthi it's a historical and heritage site yamahlabezulu. Asihlanganise lokho sinakho. Umuntu one 1 rand nomuntu one 1000 kuyafana imali. Asebenzeni ahlangane to revive the characteristic of valor, courage, heroism, and self-belief amongst our culture. To regain all that is lost from colonization to today. To galvanize our people to embrace the newfound spirit of the civil fathers. Ngalo mazwi mabili mathathu ngithi vuka mthwakazi vuka. Vuka mthwakazi vuka. Siyabonga bamajusi. Awubadethi. Sebona kakhulu bakithi.